Бүгін бігі оғырот ахын кыра участактан әлбә хөлге мүнәйіні ылағын туғынан кәпсетені ғытабыд. Ол күрдік. Что? Дальше. Просто к телефону не подходите, видно вас. Үнәйге үксін бігі биологическа активный препараторы туғанын кәпсеті яқпет. Ол күндік үгіс оғыротчыттар, онна бұл бәйлерін туғынан жарықтанар фермердер, қаннық үшігей бұл биопрепарат жәнетер болақ. Биопрепарат олаты органический экстрактартан оңғылды препараттар. Оны қайда бігі туғанамыд бұл біліңгі кәміне хамай тыын бапыр оғынан расада ден болар. Расада ден тұғый. Расада ден бігі бұл қылғас сайыннақ боламыд. Ухун вегетационный периодтағы үнәйелері олаты қолабыра 200-106 ең қондықтақтары бігі әрдеттен олардамыд, кенлері бұтуға бәйбіт климатической условия бұтарден болады, айуқабыт тұғар, сөпті бәхінерін үнерін әлбә хөлге мүнәйіні ұлықтақ бұд. Ол антон хердетәмі бігі бастықы бұл январь тан обычно хағалы бұд. Бұл қолап көрәкі күрдік земеленекі уже бұл январь тан олардылдан уже бұл бәхес алтыс жіңне хабидақтары таққан тұралылар. Ол күрдік бұл февралиға бейі олап бұд петунияны. Онна бұл феврали в конце олата кәнінен деке бұл пересі оладдан. Ал күрдік әме бұл февралиға март ұйхағаланытын деке бұл тапинамбыр инден оладдамыд. Бихи бұл сағаламыд, бұл қас үнәйі бітін барытын әтергеділі семеттен қолыбыры бихи сағалыбыд бұллайды. Бұл үнерен семені манны қатылыған ұлағыд. Оны олардар күтігір. Бұл семеттен қолыбыры манны сүлбір штука бар бір түгір. Бұл семеттен қолыбыры бихи сүз бірігін кәйін түгідал баппыд. Ол ұлықпытын бағарар боллақпытына бейге. Әбей бұл препараттарынан туғанақтақпыд. Көрергі көді бұл маннық препараттары бастан туққа туғана бұты едеқайын. Бастан бейі бұл борбұтын бәлемдер болдақ бітті. Борбұтын бәлемдей бет, ол борбұтығар дөһі дағаны бейге кенене тахадят қыстаттап бұттағаны күхін біле урожай олан баранмыд бұл кенеға әлбәқ микроорганизмлар, ұрылар, халалар. Бұл ұрылары тұспа үлелерге бейге бұл борынан борбұтын бәлемнәбіт, бордар бұтын бұл көрергі күрдік. Кенері қаяндағыны дезинфекция ден атты бітті. Орқы кемнерге бейі әтерге дылы ғылағынан ұлынан күтар әтебет, ағуған тауған қыраты саласы ұлынан кепет оғынан или духовка ұғаммыд безаражывания ғорар әтебет. Білген болағыны бейі бұрыстойды бұл фитоспорин ден бар. Бұл фитоспорин үс көріңінен таққар ол күрдік бастықынан пасты, антын бұл сұқой парашоғынан, оны болағына жидкай ден олаты ұбағас препаратынан тақсар. Хамай бейі тұттар бұд кенлерттен бұл сақа херегер фитоспорины пастанан тұттабыд, оны болағына бұл сұқой парашоғынан. Пастанан тұттар болақпына кене 200 грамнақ болар, манны құлақан бәйті уже оңғылы бұд тұқ матычный раствор ден атты бұд бейі кене. Ол оны оламыд бейі ол паста кенін оламыд 1 литре, қолыбыра манны 1 литре екке, ол матычный растворы қолыбыра бейге ағыз 100 грамм. Ағыз 100 граммға так бәйтін тұғынан бағына 400 грамм ден сұрулаға дер. Оны лучше ағыз 100 граммға уға бұқ құямыд, ол пастаны баратын бұқ құябыд. Бұл офсая маточный раствор ден болар. Таққар хәтті. Ол аты бейі бұл кеніне концентрированный растворы 1 айттан 6 айға дылы тұттық бұтын сөп. Бұл маннық раствор күрді болуға қойу, қара өңіне хәпті. Ол раствор күтін бейге сөтігілетебін 1-тен 6 айға дылы тұттар бұтығар, тұттық бұтын сөп. Сөрін сергет уыры хәдия қатыннады, конечно же, тымны серге қолыбыра туаққа еген ұппаққыт, тоңар баққыт болады. Матойда қана бұл балар бұл барыта живой микроорганизм нақтар, ол еген бұл кенелер қолыбыра фитоспорин бәйеті сенной палочка
основаты оңғылыбыт хеп, сенне палочка де микроорганизм. Оны тыннах организмнар олихин биһи кинени хаандар растовари гынан уһугуннар ыхтаахпыт, олихин болана бырастывор бутун, оңорон бараммыт, холобара 1-2 час боламан туттан кирен барабыт. Бу фитоспорины тип пастанын кепсулоробын ди, мен олоннук маточный раствор оңорон бараммы, холобара биһиги бу семени бөгөргөтөһүн, уонна дезинфекция, олата заразаны утар өлеләһенден ол ханы багара семега беге хаддакта гаммыппыт иһин хим бир манна семе үдүгөр арас микроорганизмнар вредный олата грибковый бактериальныйдар инке сияхтарын сөп ону тохтамы беге бу хаянданы кенени бу маннык туха хытырама бу растворга хытырактаакпыт. Ол маточный раствор бүккене. Онна буанна 1-2 хапланы онтаныламмыт, 1 стакан уга сураябыт, онна манна кутабыт. Онна кутан бараммыт 1-2 час сытырылдар. Онтан ылан хайхан бараммыт, бу маннык бұрыстой тоқа үйінерәхіңе, селістеләхіңе ұйтабыт. Сөп, фитоспорин өтіннеті ол ғырыны утары улахан орола онна хытар, бу семенин биһи уже обеззараживание тохигин ороммут семелер бүтүн көмүскүүбүт. Онна бу семебит түргенник таккаханар кинеме улахан ороллах ол курду манна бягат көрөркө курду кинеха эгер гумин тохтан оңолубуп болан, гуматтан оңолубуп болан кинеме микроэлементтер, ол микроэлементтер кинеха питательные вещества жанатты биһи кинлери. Ол олор бут наха чөйдүк бу же үлелен бу кинеха энергия берен бу таккаханыгар күскөмө болалар. Пастаны туттар боллақпытына основном биһи бу кини серети үлетин грибковая бактериальная ырылар утары серети үлетин ыытар онна болана харыстаһын онна көмүскәһин денинен барар хепте. Онтон бу туакка карыстаһын ден олата биһиги туахтен этех бүтүн сөбүнү чалыта холобара туахтен болары как бы обеззараживающий бастыкы начальная стадия тыгарден. Онтон бу сухой фитоспорин, бу сухой фитоспорин. Именно ырылары утары үлеләһеңе декене олохо чуйттик көмүскүр. Олата кини көмүскәһенә китегүл элбәх тем бу фитоспорин паста. Олин болана биһи борбутун бу обеззараживание дезинфекция оңорор боллакпытына бу сухой порошогунун туттабыт. Бу сухой порошогу биһиги манна 30 граммна көрөгү көрдө бу 30 граммы 1 литр уга биһи раствор оңоробут сеп. Ол раствор оңорон бараммыт кенени почти 2 час турорабыт. Ол турораман туттабыт. Колобара биһи пастаны 6 айга дылы тутта хедер боллакпытына бу сухой порошок раствора биһине 1 күнүлелдир. Олата суткара тутабыт кини туттабыт онна уже туга действиете уже тахсар онан туханылы бат. Так бу улаханны кырыны утары үчүдүклели детибит олихин буана борбуту наханда микроорганизмдар халалар денеттимди. Онун хаян даганы биһи бу ол кипетогунан ол туакка духовка кыян угарга деген табылбак боллаана бу порошок фитоспорин ылангат. Эхе ол раствор оңорон барангат бойгутуар кутуактакыт бүтүннү халытан кутагат онна ону таханан опрыскивайдан олата ыстаран эмие кутан беректакыт. Бу боргутун ола обеззараживание оңорон барангат, онтон де бу семелер бүтүн эмете обеззараживание оңордубут тетибитти 1 час ытырын ылабыт тетибит. Ол кенне бу үнәйлер битер эми хамай туханар кеме холобара кени бу ары лапытын кенне пикировкага барахыныга ден. Олата 2-3 диңне хабда тахыбытын кенне де бу кинлери бу көһөрүгү битер онна де кенени ыстаран беребит. Боргутун ыстарабыт, ону таханан үнәй битер дүттен эми ыстарыны ыытабыт. Онна, конечно, бу ханы бара препаратка бу этебин органической диңнах күйөхүнәй экстрагаттан оңғылыбыттар, бу холобара сенне палочканан оңғылыбыттуға. Бу манна инструкциялақтар барытыгар. Бу инструкцияны хей бары тутуғақтақыт, қаяндағыны чүйдік ағын бараңы. Холобара бу үнәйі арас-арас, онын кенияқа туттағаны әме улары ер. Ол көрді холобара бу хаппыста
помидор, огурцу, кустарниковайдар, олата черная смородина, егин, онна бу холобара комнатны хебеккелер, онна бу тахаджа юнер себеккелерге, эми кени туга растворын сурахадана, онна кутахана улары яр, онна ме биге хайанданы тотухақтақпыт. Холобара бу капыста тугун биги семетин хытырықтақпыт, бу холобара подарок, бу угун тоқтақ кені, қойыққа дылы тоқтанар, бу именно переработка олата биги кені квашыняға туттабыт, подарок улахан моджу болар. Оны бу семетин обязательно бу тоққа растворка хытырықтақпыт, олата предпосевное замачивание дейбит, оны ме 1-2 час хытыранылықтақпыт. Ол он тұқпытыр 1,5 граммы биги бу холобара 1 литра уга буккуябыт, или 1 стакан уга буккуян туттуқпытын хөп. Онтан бу себирдағын ыхағыныгар, бу основной тугар ахағас грунга көхөрдөппүтүнэ, бу расадабытын көхөрдөппүтүнэ, биге ме кенени себирдақтарынан ыхыгын оңороқтақпыт. Ол ыхарбытыгар холобара уонну хонук бола биги 10 литрага холобара 6 граммы сураябыт. 10 литрден тибир бедерен этебитти, 10 литр, 6 граммы сураябыт, оланан туттуқтақпыт. Бу основном өсөтөгүл этебин сухой фитоспорин ырыны утары. Олата холобара бияха туохтен барди, помидорга вершинная генилген бар. Олата помидорга таллара түттен маннык қараран керен барадди. Ол буллағына қарарағына кені бу ахары уыны кутағынтан, уынна буллағына тоқтан болар. Ахары хыласка турағыныттан, уынна бу кальций тибететтенден. Ол онна биге бу фитоспорины ме кутабыт, бу сухой порошогунан ровно оланы көддөбіт тахараны керен бадда да сарары угарыламыт, бу куямыт ыстарықтақпыт. Оны таханан ол помидорга бу вершинный генилге хамы чүгенен мак бор ден барар хетті. Бу именно бу магния, кальция тибет тугар бу кені хамы бу білеген әтебітті. Помидорым себет тәқтірі қайдара болулар, онна туқ сибеккилэһинин кеме бара турдағына хебекке татамалан түһэн қалыр. Оғырсуға мионнук тамалан түһэр хэп. Ол хыластан эбетер бу калия кальция тибетиттен дем болар. Ол ихен бу кенене бу магния би магний бор кутан бердахпетне бу помидор кена особенно кене бу ботанизация от цветение сибеккилэһине ухуннук турар, онна түргенник эриллен ахан берәһенә болар. Онна ахан берәһенегер кене олоқ койутук барар. Ахан берәһенә түргенник онна койутук барар. Так, фитоспорины колобыра биһиги үнәйге кутугуптыр, өсөтөгүл этияппин бағарабын 1-2 столовая ложканы 10 литра уга сурадағынға сураян барамыд, онтан же ылан ыстарын керен барабытти. Онны көрдік, онна колобыра бу биһиги кортоопуйга эме бу фитоспорины туттуохпутун сөп, колобыра биһиги кортоопуйлар дағын кемигер лункабытыгар олата хаан барамыд, онна суперфосфат кутабыт 1 ытыстен, олата столовая ложка дем болар буллади. Ол онна кутаһаммытыгар холобара ол кыллыва полана бу фитоспориннан туттуохпутуннаада, ол 2 литрага холобара биһиги бу 2 литра 1 столовая ложканы сураян бараммыт. Бу 2 литрага биһи кулубиннар бытын барытын уган ылалабыт алан олодотлан кебистәппетне ырыны утары, онна бу кени үнәһине тақаһына кулубинны түчөйдүк үнәре сүз бырыган почти табылдар диякка хөп. Сөп, онна бу парша, клубневой гниль, онна болана бактериальная еген ырылары колобара биһиги кортоопой бит бирсигге постоянно нар бисигге үннере бит, олата монокультура диэн аттанар. Эннеганан бу сигбитен бак бу ыры микроорганизмлары кирен халалар, ол утары биһи улахан үксүн бу огорочуттар сигдерин олох эмтээбеттер, ол туһугар бу кени эһиге бу семенной материалгатыр клубиннан басан хаалар, оны төттүреми кирен хаала турар. Ол онна биһиге бу фитоспорин олоо сүйдүк үлелир, оны көйдөңүр бу фитоспорин олоо сүйдүк туханын. Кени
Хыната да тепчеки, онна элбэх объемунан барар бу бир порошоккут, онон учеттаңыт сергетиттен ағын тахарыхы болады дөһөнө кайыргыты. Манна инструкциятар барыта хорулла айтчар. Сөп, онан бу ырыны утары туттар боллахатна сухой порошогунан, онтон серети үлетин ытаханынан бу билин холбара биһи борасаадага эти пастанан улан улханнык тутта хеджабат. Бу холбара өсө тохтинет яхпен багарабыны каратык бу биһиги тыхахайстватын университета эдер специалисттери көрдүллер ахан биһигиттен, онан биһи эдер чаттары биһиха келеңет бу маннык элбэх билини лаңгыт нехленияга таркатын биһигиттен келеңет үйренен ара специалисттери ылын, онна бу жанукатта лөлөһөн үрдүк тахамнаах специалисттер болан таксаргытыгар ыңырабын. Бу биһиги агроном ден специальныхи холобара бу билинги кемге ас элбетәһиңе кени бу хамы үлете агроном үлете, бу агрономга келен үйреннәхәтне эһиги толору олаксылай билиләх көрүләх хамы тысырыгер арас көрүннәрегенән үлелиргеһиге үндүк тахамнах специалисттер болу коттемин этебит. Дальше холобара биһиги бу тугу кепсет яхайынди фитоспорина шөдө туахсен холобара бу биһиги үнәйини көһөрөһүнгө үчөйдүк туттабыт фитоспорины онна бу фитоспорин стресс деген ыларыгар эми улахан көмөлөг бу фитоспорин болар. Иккис тугунан препараты көрө кайнара бу эсе төгөлөтебин. Күйөх үнәйи экстрагиттан оңхуллубут препараттары кепсиолорун сөп, оны бу бут препараттары барытын биһи толору агату специалисттері бары борасаданан жарыктан мыппытыратта бәягат билерге көрдө биһиги күйөх үнәйин олордоһунан көгөрдүүнен улаханнык жарыктанабыт. Ол көрдүк площадь Ленина, онна автодорожный округ, Губинская округтарынан, онна арас улустарга тахамыт эметеңе үлелехебит бу расаданан хылай биһи расада атылыбыт баалыста келин көрүн истин билсин атылыгын онна бу көрдүк бу биһи кепси препараттар бутун үчөйүндүк туханын. Так, икис тугунан препаратына мен бу хияха сыркон дени кепсияхпен багарабын. Сыркон бияха бу эпин көрдүк эми бир улахан препарат болар. Эпин экстра ден бар, онна сыркон ден барлар хепте. Бу сыркон онна эпин биһиги бу маннык ампульны тугунан бараллар. Маннык ампульнайнан көрөнгө көрдүк удобный туттарга холобара бу маны пипетканан бидди хапланы деп көрдүк. Ылаңыт туттабыт холобара сыркону бу бир хапланы биһиги бу 1 литр сура или 1 стаканга сураян туттабытти. Онна ухуннук барар. Ону таханан бу растворга холобара бидди хапланы Олан бу семяга эме кутаһаңа эме улахан оруллах, семя эме кутаңыт, холобара семен тылыннарыга, бу олордаһым бутугар, холобара эддах агаяк тугу олордар туха оннук туханы хатын сөп. Атак 2 хапыла 1 литрага холобара бу сыркону биһиге туттабыт сөп. Онна бу холобара туттан бүттүбүт, агая туттама хаптыбыт, олан уран кебистибит, антон эме кенеке олан туттатынен удобно еще бай ампулалах. Так, сыркон арасада селихин бөгөр көтөһүнүгер, нахалахан оруллах, ону таханан кини бу себирдахтары өнүяһынигер, бу өнүгестере калың мажу болалларыгар, иммунный систематын бөгөр көтөй бу растенияга, бу үнәйбитигер, ону таханан холобара бияка олохулахан бии сахабыт серигер хаскы каһын түһәһенә дем барди. Ол онно тулуяһынын онна бу салгын хамнаһыгар. Олох улахан наһа чүй оруллахтар. Бияка холобара хайыңга да кемигер
хайын наха ити болади. Бу итини толуяханын холобра бу эпин наха шүйдүк оролу оонюр, onu tahanan sırkon emi. Onna bu kihe anı tör anı naha hörüken kalardi. O hörüken bu ham nahan dem bolar. Hep de temperatura ham nahanı. Ol ham nahanıgar bu epin onna sırkon naha lahan orollahtar. Olihin bu kinleri ehegi 10 tüttü honuk bola ünayga ıstara hıcakta hımana toluydun dengit. Istara hanan orangut. Şep bu rasada hamay bastan bu olardan man semenen olopupu kenne bu tağıstağanan yolak kıra vay hilihe bu kayıp bolar hep kalabara bu petonyana hayatak bitna bastakı kemlereger naha xappırız kalabara hegi süs petonyana olatta xotna etergadalı bu tuğunan tuhamata xatna hegi otu tere bırıhanan ılıqat süsten otutun ere Хеттон биргәнгә барыга такы хуа. Олин бу именно бу бастакы кемнерегер сыркон уны эпин олак улахан аруллахтар. Бу именно бу силиген биһиге болана бу петуняны хайда ханабыты. Били семенен оладдан барангын үддүгөр хаппаккы, борна хаппаккы. Колобара перехе помидору үддүнен хабара бип болакпытна бу земляниканы бу балары хаппаккы бэднен туроран кебе. Аны да бу бэте де үйнен энергетинен бу такыктах, бу таккарыгар бу именно эпинонна сиркон көмөлөр. Аны таханан бу де ол бэте будук кытахтан турар боллади, бастыкы селихигер, ол кытахтан тураханыгар бу сирконан оны эпинен хаятаппына де бу селихе де дерерген кирен бараханыгар, оны де ыбылы тутухарыгар. Аны холбара биһиге бу унан кутабыт, ун кутарбытыр боллагана Хорах жон өйдөбөттөр бу кини наха кыра силистеягын өйдөбөккөлөр аланнар үддүттен олох үмитчи кутан кебихерлер. Онна бу расада бут сытынан кебихер. Бу хыттана кини хит урорбатыгыттана бу расада аттаккалат. Хепте уже өлөр. Ол хин ахи кинене аны турораһын үлетин ыты катыннан. Онна эми элбах көрү исти болар. Ол хин бу именно бу циркон, онна бу фитоспорин олох улахан ороллахтар оланны хыппатыгар, онна тулуян турарыгар. Олихин бу утун кутаханар, холбара бу маннык туактар баалар, элиш пресс егин деннер баалар, оланын аргайда бу тугар олан ыстарын кутан будук. Именно бу тугар бәдер кутан беректе будук аргайдык. Херенеңет кутагады. Те бастакы деңнах икки хабиддагардылы, онны кулахан үле барара хеха. Onu olan şöydük ehi tutuhuqtaqıt. Onna bu sırkon xolabıram ıstarılıbıtın kenne bu kini üksün biligin sebirdağınan üleliyorlar. Hep ahın ılağına sebirdağınan barar. Bu olhin bu ıstarı denilen bihi xayibit. Vine karnevaya patkorumka den attanır. Onu tahanan karnevaya patkorumka den bu xolabıra periske bu уже helihiger bätin bu koordinör kutabıt. Onu tahanan bu üddünen emi ıstarlağınan emi öngörabıt. Ondan bu dejemmitiger bihige emi biligin bu emi bu tuguna sebirdağınan ölüyorlar. Olhin bu zemlenikaga üddütten kotağına orduk üçügedik kini yakatiyer biligin nikemge. Şep onu tahanan bu sırkon kolabara bihi ıstardıbıt, de bu ıstardıbıt. O nağış çahanan уже bu kini ülelen var. Çahanan уже ülelen imitçi de kini yaka bu tiyen sebirdağar bu imenne karnevoy silihiger tiyen kini de ülete hağalanar. Hep ondan epini kolabara bihige ıstarar bollahpıtına bu epini ıstardahpıtına kini o nağız gününen уже ülelir. Hep de gününen. Kolabara sırkon o nağız çahanan evip bolana bu mantapıt on tüet o nağız gününen уже de çöydük inerinden ülete de göster kini ülelehine. Epin kini. Эми маннык инструкциялаақпыт, үчүгэй бай маны бахалыста чөбәтік ағағыт, онна бұл инструкциятынан туханағыт. Эми сурадаһын оңоробут, ол сурадаһын оңорорбутугар бұл сурадаһын оңорама эпини ыстарарбытыгар кені боллағына сөрүүңе хасырды әрді элі кеһә ыстарылара ордук. Очоона кені үчүгэдик тиер. Онна сөрүүң күңге, хәп да сөрүүң күңге эпини туханабыт. Онтан сыркону боллағына биһиги хыласта кемге ыстардахпытына кені тоқта болбат.
Hep de keni naborot küngge ülelehine türgәтир, türgәнник üleliği tahana bu живой mikroorganizmlarından ekstraklarından оңоллубуттар. Ол иһин биһи кинени хаян дааны ник туханабыт. Холбара сыркон эхнасей үнәйи күе кастырагын манык ыгаллан соогуттан оңоллубут болан кени тухта улахан химический тухта туга хуак болан органический удобрение кодугунан барар. Онон ола куттамакка heге туханактакыт. Так, бу үнәйгә старабытыгар силихигер эби себирдагар 5 литрага 1,5 граммы бихе букуямбыт, оланан туттуктакпыт 1,5 граммы. Хепте сураян бар. Олганан баран бу кени сураян барамбыт, кенени катык турора түһәбит, олата 5 час кодук турора түһәмә, онтон ja ыстаран кирен барабыт. Так, өссө төгөр этебин биһиэхэ бу салгын хамнаһана хааскы биремэ дьоннор өйдөбөккөлөр холобура маннык тенетиэхпин баарабын биһи туохтен була буллади. Хортабын оладаһын основной холобура продовольственный бу сиилбитер оладар хортабы бе сүрбе бэхис майытта хагалан до бэхиси юнга дылыды хэп оладдохтаахпыт. Ону холобура биһиэхэ или буллаана бу помидору, онна бу себеккилери бэхиси юнтен ылан дьоннор ылан таһадьа таһааран олардан киирен бараллар. Ол кемге биһиэхэ холобура бастакы юнтен хагалан бу сүрбе 5-тен до 5 до 7 июня кахын түһэр. Ону буана биһи эте хатыбыт. Эһиге эдде таһаарман баһаалса ката кахын түһээһинэ ааспатын кенне хэттис июнтен игин таһааран олордун диэни. Ону дьоннор били түргэ хоңостук олордохсон кебиһээрилэр ыгылыяллар. Бу сибекките уже тагыста көстүүтэ чүй болла эгин диэнне таһааран олордон бараннар. Бастакы үлүтээһиңэ ыытан кебиһэллэр. Ол үлүтээһиңэ эчейи тахар, конечно, бу тохпутугар, ону бу эчейээһинин түргэнник дөбүгүстүк кини ылынан таһаарынан барааһыныгар бу эпин диэн көмөлөһөр, сыркон олжаха үчүөдө көмөлөһөллөр. Ону таһанан биэхэ бу H501 диэн бар. Бу японскай препарат. Кини буана эми күөх үнэйилэртен олата пихта, кедыр, без, онна подорожник тен олата бес алах оттон оңхуллубут, органический биопрепарат. Бу сыналах препарат, конечно. Олганан баран олох үчүгей күстэх препаратынан билдер. Бу маны биһи олох бу расадабытыгар күскө туттабыт. Ол көрдү кини бу үнер оғын күйін берер, оны таханан кені селихін бөғір көтір. Оны болланы бұл күйек масатын барахыныгар улахан оруллах. Оны эппі көдік бұл қолыбыры стресстен тахарар адаптацияны оңырар. Оны бұл кені бастықы қолыбыра туық әтчейінеме ұллағана оны көндірәхінігер. Онына өссі кені бұл үйеннер көйірдер, онына ұрыны ұтары әме улахан үйләні ұйдар. Онныққа наға туғалақ. Бұл қаны бағара үнәйге бейі туғана бұд, кенені H501 эпин сыркон әме қаны бағара үнәйге туғанылар. Ограниченията хоқ. Онна бу холобра хамы чугая H501 эме бу кураннахын тымныйы онна салгын хамнахынын бу бетин оннун олоран холобра биһиги үннүгәстерин быһам бам помидоры быһам бараммыт бу тапенамбура эме быһам бараммыт холобра ылан атынчинга олоттохпутуна бу кининен ыстардахпына үнүгәһин бетин вынысилиһин үнәйini онна борга стардахпытына кини түргенник оннун ылынан онна түргенник бутугун берер. Корневой олата селистенәһине түркәтир. Олақ түргенник бар. Ону таханан бу холобра эпин онна сыркон H501 холобра тохтен бар биһәкә. Олардан срога ден бар хәп. Холобра бу переһи
Бу февраль ыйттан хагалыбытчы, биһи февраль бесехиттен хагаламмыт, февраль бүтүгерді бу март 15-гер дылгыт. Онтон жоннор холбура хойутан олоттохторуна бу манан биһиги ахатан бердахпына кини бу үүнер срогун кини ситихер. Бу маны кытта тәңге ылсыхан биһиги тәңге уже расаданы тахарын уже олордабыт кини мажут тага кен үчүгей күстэх расада болан таккар. Оннугунан баран бу эһиги суроккутун ола каянда тутуухтаакка чемин өсөтүгүл этияхпен баарабын того жертахана жоннор коютан олордама астарын ылбаттар, оны тоҕол батыбытчан ыйытык богота келээчи. Ол эһиги суроккутун биһи олох кылга сайыннаахпыт, оны болааны бу туохта диэбит үһүн бээлере үүнер тетимнээхтер олата вегетационный периодтара, ол периодын эһиги коютатан кебистигит да кайтактагана эһиги асылбаккыт. Так, ану таран бу билигин помидор уже хагаланна ди бу 15 марттан бу апрель гадылы, апрель 15-гер дылы бу помидор олордорңот эһиги расадатын олордон үнэйгитин толору туохка майга уже тахарын олордуоккут. Каннык баара туох өссөтөгүл сурогунан олихин буана бу жежен клубника олордахана билин уже хойтаатыгыт. Кени бу даже тергадылы декабрь иттан сагаланакта. Декабрь иттан сагаланакта олихин буланы ары хойтаан олопуп боллахытна бу эпин циркон онна H501 нахалахан тухалакта суроктарын олақ түргенттедерге улахан оролу беряхтары. Аны таханан бу Green Belt эми удобрение бар хэп. Кени бу эми биопрепарат эми бир көрүңө, кени эми бу чугуйтугу эми түргетээхенигер ускорениятыгар дем болар боллади. Онна бажу тага болар асаада көмөлө хүйөга. Бу эппитим көрдүк эпин H501 циркон, онна бу этебинди 14 конук бола. 14 конугунан 14 конук ихинен кени бу толору ылынар. Бетигер ылынан иңеринен уже бу үлете барар хепте. Ол кенниттен бирде эһиги де 2 тоохотор кутагыт. Аны буллагана тоох, конечно, бу удобренияларынан кепсетер буллахпытына биһиги бу полносынна денинен колобра бу удобрение, бу здоровый урожай дем бар, бу Кландрашвили 3 биһиги кимден центр бар. Так, блинеттиэги Росселхоз центр. Бу кенилер оңран тахарбыт биопрепараттара. Оны кени бу полноценный удобрениянан агыллар. Онна наха чөйдек кени бу үнайга туханыллар. Олганан баран биһиги бу минеральный удобренияны кытта. Бу маны гумат препараты сочетайда тахпытына. Холбара гумат бу бете үнайи бу оборон ылан бетер иңерәһенин түргәтәтәһенге онна улахан чей ороллах. Олхин бу гумат тентылы ыллахатына онна бие холобара бу суперфосфат бу үнәйи аһын биле берәһенә сибәккеләһенә хагаланнана гуматы кытта суперфосфат кыттахпытына биһиги олох үчүгейдик бу туга сибәккете тыллаһына түргәтир уһуннук үүнер ону таһынан холбара бу помидорга огорот астарыгар бу аһын берәһенә толору барата бу холбара сибәккеле тулдан түһән халбакка бары астарын береннер толору бие холбара сүз бирен урожай олата кени бу тугун ылых ылабыт аһын ылабыт. Хепте олонна олохан тухалаахтар. Бу манна бу здоровый урожайга биахата этебитти макро онна микро удобрениялар баалар денетебитти. Олата бу кенер азот, ону таханан фосфор, калий, магний, железо, цинк, бор, то бар бу туохта элементтер барыта бу манна баалар. Олхин кени буланна толору удобрениянан холбара бу манан хайын устата икките ыстараныллах бытына 14 конук бола. Олганан баран биһиги хим бир минеральный удобрение кытта сочетайдан каяндаганы үннерехтахпыт, аны умнухтахпыт септе тәңге үлелехеллер. Сөп
Аны улаана бу тугу кепсияппин бағарабын. Так, эти эпини эттим, аны улаана бу хеге ха бу наха чуэй холобара беги основной де бу пикировка денатты бит. Де бу бастакы 2-3 дигне хабирдаган ылбытын кенне огорот таха боллун, сибекке да боллун, бу клубника, земляника да боллун, биһи декеннери бу холобара сплошной дене этебитти бир теңенен олордан кебер булак битти. Яманы көһөрөммит, бу де буддык стаканчыктарга көһөрөктәк бит. Де бу стаканчыкка көһөрөбүтү бу үнәйбит стрессылар. Хәтта олиһин бу кини бу стресстәһенин онна эчейинелар. Тойда ханы биһи корневой систематын тоҕотардан паштылар булак битти. Оламмыт көһөрөн хаңа сирге турорабыт. Ол онна көһөрөһүммүтер бу корневинден препарат аме бу тухтан азотный тухтан оңголлубут гуматтан агыллан тахаллан оңголлубут препарат олиһин аме организмге биопрепарат деннен барат. Де бу корневин холобара кени бэйэте гель продуктугунан барар, онна или порошковый кенинен сухой порошогунан барар. Ол онна холобара сухой порошогунан туха хаяхамматыгар биһи или гель кенинен бардагана сүлбе бес үнәйге тиер. Олата бу койренен ыламмыт, ымнян ылабыт. Кенин ымнян ылам бараммыт, оларда бу тачана бу кени селиһе үнәһәне түргәти. Төһәнен кени түргәнник селиһе ылынар, отчонан кени бу үнән кирен барар. Онун булунан барар. Хәтта аны холобара бу арытадыр этеллер бу көһөрен бара, көһөрбүп кенне үнәйбит олара халла, бомуран халла дәһәлләр. Хәтта ол бомурахана ол бу кени бу ырытыян ол ырытын кыян тухтабакка онна бу боргу тугар үчүгэй эддах ас сооготтан кени бу иңнен халы ахын кыян иңерээне баралык. Ол бараханыгар холобара бу гуматтар көмөлөһөллөр, онна же бу корневин көмөлөһөр. Бу корневин препараты же ол тохпутар биһи ыстарыхпытын да хэп, или боллаана ымнян да лахпытын хэп. Ол онна биһи бу корневин дени биопрепараты туттабыт. Бу корневин холобара кини өссө бу рассаданы били кугаян каалар илимха ухан кааларгар еген бу кини амиолхан ороллах олихин бу корневин холобара биһи туханнахпытна рассады бу мojut тага хепте тугунан бетин каян тутар үчүгэй уна силиһе холобара силиһинен олан биһи ол тука тахаран олоттохпутуна даганы кени бу тахаран олоттохпутуна кени ырты бакка түргенник ылынан уже үйнен кирен барыган. Сөп аны боллаана бу холобара ол бир пакеты холобара биһи 5 литра буккуян бараммыт. Жабы кени уга сурадаян бараммыт үннәйге аллара селихигер кутулат. Селихигер кутаханнан ден. Хептан бутык себирдага ден батак селихигер ден туунан туттабыт корневина. Ол көрдүк эми бияха билигин бягат билагат кеники кемнерге бу черенкование дени наха туттар болан эрелер. Ол көрдүк бу петунияга черенкование оңороллор, помидорга черенкование оңороллор, бу топинамбурга черенкование оңоробут арас көрүнерге. Онна кустарниковый севеккилерге бу венгилия гиндер көрдүктарга оннук туттахамбыт. Ол оннукка бу холобара улахан предприятияларга еген туттарга холобара биһи бу агату радигрин дени ыламмыт туттабыт көһөрөһүңө. Бу радигрин кени бир препарата сүз үнәйге барар. Сүз үнәйге бу бир бубыкайык тохпут, сүз үнәйге барар кени. Умняны бу гелевый кодук паста кодугунан барар. Кени Ини бәйте бу радигрин наха элбак черенкование кенер холбара олах ырыты бакка сразу селихин берен керен барар onu тутуннах бытына. Онда бу бәйте ме инструкциялах, онда бу үчүн баайы урухуйда кайдах гынахана, ол буманы үчүндүк үйрөтеңге бәйат каянда тутту окутуннады. Олата биһи бу радигрини калибраха туттабыт, петуния туттабыт, хризантема туттабыт, гвоздикага, онна бу однолетний үнәйлерге. Бу радигрин касемит көрүңнәх, оны булана бу бәйтиге манна куруллаханнык үнәйлерге кини бассарын. Оланан көрөңгөт эһиги ылаңгыт бәят каянда ами туханын ден.
черенкования диэти битти, онна силихин бөхөр көтөһүнгө, онна именно тутталлар. Ол курдук бияка өсө биаклон диен бар. Бу биаклон эми череногунан туттаһыңа, силихин бөхөр көтөһүнгө туттабыт. Кини бу манна бэте эми бу порошогунан бар, онна бу маннык тугунан барар, ампульне тугунан барар. Эми кини хүббе биес үнәйге барар, бу кимнәгәр радигириннәгәр агыяк, онганан баран кини бу хүббе биес үнәйге барар, онна буллаганда кини бу үнәйне эми бу дык ымнянылар бит силихин, ымнянылар барам сару боргыт катык тута түһәбит, обычно бу инструкциятынан 5 минуте тута түһәм барангыт онтан олардан дилдер, а так 3 минуте да буллаганда тукталган оролу анябат. Ону таханан бу биаклону опрыскивание курдугунан эмия оңорох бутун сеп, колобара бу радигерини просто умняныланы туттара боллахпытына, бу биаклону бихи колобара опрыскивание курдук силихер ыстарын беребит мендик. Хепте тыгырдан берем барамыт алан оларда вот. Каннык бара бу расаданы көрүүгө бу карнебени туттабыт, бу радигерини туханабыт, онда бу биаклону расада көһөрөр буллахпытына, каянда бу балары бии туттабыт. Оччоғына биһиги этерге дылы тоғухан барыһыны бу үнәһинин толуру ылабыт. Онтон онну кыматахпытына бу көһөрүү кенниттен биһиги где-то 50 бүйөн курдук булан калган сөп. Бу препараттар бары махыңа атыланалар. Оңгынан баран бу биһиги бу радигерини тугунан Хакастан, онна бу биаклону Хакастан олабыт. А так бу колобра Гринбелт, онна бу Карневин дегендер бу барыта наша дача, дачник махыңа космаркеттерге бу препаратта бу фитоспорин барыта онна атыга тахаллар. Постоянно баллар, сухойынан да, пасынан да бары баллар. Сеп ану таханан боллагына бу радигеринти кепсиятимди бияха өссө бу үнәйге эти бу здоровый урожай олох толору бу комплексный денаттылык булади удобрение. Холобара бу манан дааны хайыны быха туттан бихи подкормка курдук. Бу мак борыкытта ден этияханада, онна бу хилат железаны кытта буккуян или боллагана толору билем минеральное удобрение, окудук суперфосфат, нитрофамоска, азотофоска, азотное удобрение. Бу азотное удобрение маны кытта туттубаппыт, эти фосфорный, онна калийный удобрениялары кытта туттамыт толору үнәйini бие хайда бары ылар кыхтаахпыт. Эшетегілі әтәбін бу гумат эмбиота, онна идеал дегенден арас көріңдері баллар. Бу балар гуминовый основа олата азотистай тоққа оңығы веществованан органическое удобрение оңғылы боландар. Кенелер основном өссөтөгілі әтәбін ырыны утары мейлелі хәлдер, ону таханан боллағына әбі ағалығынан баралар кенелер. Ол кондук өссөтөгілі әтәбін бу сибәккіләхінің кемигер бие бу кененен ыстардақпытына, онна корневой систематын ағаттақпытына, беге бу сибәккіләхіне ұғыннық тураргар, онна болағына барыта сибәккеттен бе ас олар бытыгар онна толыру оруллақтыр ден әтәбін. Сөп, бу колобра беге идеал демет әме универсальный удобрение, әме маныққа кейсер, кенене әме толыру комплексный кененен хайын ұстата, колобра беге расадаға колобра беге 200 основной бұл себек этуга эбидат ахабытын кенне ахалыгын подкормканан ден атты бисепта ахатан кирен барар боллак бити ол аны хадылы холбара олар семетнен олардан баран бу тахарыбыты сырконунан онна аж 501 нен ыстарабыт
Hep de sebirdağın ıstarı. Ondan основной hatahımız ol 2-3 dinle habirde onu bu köhörüllen stakançıkta golor bütün kenti ondan jasağanan kiri. Ol hin rasadatın bir emeter 2 ahıtıllar. Ondan olur dağınga tahadja olur da bu teplitsağa köhöre hem bir kenditten onna emi 2-3 patkorumka обязательно ebi ahatı hayanda barıqtaq. Холобра биһиги bu кабачогу лахайынди, кабачогу холобра ахатар боллақпытына, кене bu оғырсу, әме кабачог оны оғырсу bir күді болдар, bu Кавили F1, Араско Искандыр, Сангрум, оны bu Искандыр деннер, Диаман ден холобра bu баллар. Bu балар боллағына кабачок боллағына бәйеттен бихе хайанда апыляйдық тақпыт кенені. Hep sebekketin, muşka ona женская ден себеккелек болар. Ол он тұқатын бихе хайанда апыляйдан бірек тақпыт. Bu sortlar апыляйдан маттар. Кенері апыляйда вақы бұтары бихеге үнірәбінде. Bu keni кабачок, оны оғырсу, помидор, әбі ағатыны наға көрдүлілер, бәлерін тоқтарығар. Олығын бұғана бұл кабачок әбі ағатыға бір бәлеріға, олата 10 литріға, 2 столовая ложка идеал, әлі әбеттер бұл манығы құтамбыт, бұл құян, тұрора түйен барамбыт, бір ұққа 1 литрі уны құтабыт, растворы құтабыт. Олы бір ондыққына ағатан бері бітсеп. Антон саңа астаммыт бу аһын жаһаңа берен кирен бардагына кене хабулана ми 10 литр уга 2 столовая ложка нитрофоска или суперфосфат холобра хепте угурдуну туроран буккуян бу суперфосфат она нитрофоска бытаннык сурайылданлар хепте олиген боланы 2 күнүнүн эдден холлуканада сураян барамбыт декенене бу идеалы кытта или бу здоровый урожай кытта эмбиотаны кытта бастан бу идеалы кутабыт онтон 1-2 час болан мамыт ол суперфосфаты кутабыт хепте бу суперфосфатпытын нитрофоскабытын кене бу үнәйи бәйетте мандык тоқтаныларыгар бу гуматтыр кымын өлдер. Кені как бы проводной коду болар болады. Бу балар сибәстир дем бу әтия канады. Хибәстән де бу кенеха үнәйге түргенник ылынар би ахаһыныгар онны берер. Хеп, онтан буна бу вообще япын барабын азотный бу гуминовай тохтар бу азотный удобрение коду болалар болады. Хетта. Азоты буна бу көх массатын үнәрәһеннигер. Бу үйнен тақаһынығыр энергия берәһенігер онны үшігендер. Бұл күйік қолыбыры сахаран ең кейрен бардағына еген олата бұл кені азота тейбет әбіттен болыр. Онтан бұл фосфор, онна калий, именно бұл кені селестәйінәһенігер, онна бұл үйнен ахан берәһіне, түгенік ахан берәһенігер, онна улахан көмөләқтір. Қолыбыра бігі бәйбіт біләбіт те жонлар бары бұл кеге ұңғоға чөдік тоқтағынығар калий, кальций нада дейбітті. Онтан бұл опсай ахан бұл еңәйімтәхінің берәхінігер бұл ахан тоқтағыны, тархатағынығар, оны әлбәқ ағы кеге аханығар бұл энергияны лағынығар бұл қолыбыра фосфорын өлелер. Онтан бұл азотын әмбәйін опсай таққағына бұл опсай көріңін барағынығар онына нада дейбі күнді болыр. Ол енді бұл удобрениялары бігі сөпке тұханықтақпыт. Өйден көрен онна бағара тоққа бұл өсі төгіл әтәбін манна инструкциялақта бұл инструкциятын қаяндан еті туғақтақыт. Қолы бұра HB101 бір қапыла 1 литрға барар. Онна бұл қолы бұра әлбәқ үнәйге тексер. Сүс үнәйге тексер дейіп күдіп болар. Онтан бұлана ары тоқ ғынар боллақ бұтына 1 литрға қолы бір 2 қапыла нәме күтоқ бұтын сөп. HB101. Будин органическое удобрение хантан биһи бу фосфоры оны күлү калий лабыты детахпетне бу колбары эги маскүле. Улата лиственница ден хепте. Лиственница оны катын
Мас күллері хамы үшігайден денетебін. Бу балары әйге де үшөйдік тұтту қотыннады. Кенлер именно уматан баран бу күлігер хамы әлбәқ кенеяқа магний, кальций, онна калий бар. Олхин бу калийный күлден калийный удобрение денен бе өйдөхтәппит. Именно ол бу қолыбыра ахан берен онна себеккиләһинигер бе қаянда күлінен ахатықтақпыт. Қая дағаны бу қолыбыр себекки болдun, ғура тахада болдun. Хәтті онна болана бу қолыбыра клубника да болдun. Оны клубника қолыбыра бу тугун ха хэбилүр калийный тугу наха хэбилүр кенеха били ахатан ахан берәһинигер онна кенет улахан роллах. Онтон бу фосфор дені улақпытын бағара болақпытына де бу сүйі ұңуғын бігеге уматан баран оны бұтарыттан бараммыт де ол кенені бу уға сураяммыт, ыстараммыт де бу фосфор дені де бу үнәйлі біте беребіт. Сөп, онтон оны таханан қолбыра бу тоққа перегной бұд, онна бу бәлем нахага, нахиге бу мочевина, азотный удобрениялар болалдар. Олары биһиги колобара 1 столовая ложка 1 литре уга или будуктука сурайдахпытына, сураян баран, де ол растворынан 1 столовая ложканы ыламмыт 1 литре буккуяммыт, биһиги 1 укка туттуқпытынсы. Это азотное удобрение на деньги. Это мочевина денатты. Атака тинник удобрение ме бар. Ханнык бара үнәйге өсөтөгүл этебин бу борбутугар хаяндаганы биһиги биһи борбут вообще тога дөрүн дем болар булади. Бу үһә калын тохпамы гумусовой слоя жанатты бит. Хепте бу мантыпы бары хо 6 метр. Хепте бияне гумусовой слой бахамы, хапаста хамы халын чернозем жанатты булакты. Теперь уной дах тохпы 6 метр. Олихин биһиги сербет барыта үксе бедная почва жанаттылар. Хепте онон биһи хаянданы борбутун эби ахатыны хаяндан орухтаакпыт, усиленна киллерияхтаакпыт. Ол бу минеральный удобрение ахатыны хаяндан орухтаакпыт. Онон буллана бу колобара суперфосфат, нитрофоска, амофоска, мочевина, азотофоска деннери хаяндааны туттахатан, тоадета хатна төһөнөн хейкинлер киллерагат очонон элбэх үнэйни ылагат. Тохта кинер тулахан куааны оңорбаттар. Бору олары тағын қолыбыра 3 сыл или 5 сыл бола барақтақ. Теплица кені тоятақында өсет әбінде бір серге, бір бейді үнәйін қаянды. Ол теплица қолыбыра бір хылай олығырсы бұтын олат, онда ол тоқтпұт әлбәқ бағай үйенлері, көвінлері, онда ұрылары келдері кебейбет. Ол ең олары қаяндағыны күхінгіттен хаңылан үлігі тұқтақыт, күхінгі кемге ғолыққы серегер медный купороз, или борный кислота, или оланы бұл фитоспорины, бұл күяңгіт, бұл сухой фитоспорины, борға олақ сухойды бәйтінен дағаны ұғын, дақ үддінен. Оны тағанан күлі, әме үддінен оғаққыт күлін тахары оны құтан ейін. Құтан әбей ол обеззараживание, ол аты дезинфекция оңырауытсеп, бұл ұрылары ұтары бейге. Медный купороз, онна ол борный кислота инструкцията хаянда бар. Бұл кенделер, конечно, химический препараттар, олығы кейеға жайылары, конечно, бар. Ол ең әйге хаянда маскалақ, перчаткалақ, хаянда үләлектәқетін, бәғатын көрінен өйдөңіт. Онна bir туха төһөнү туттаргыт инструкциятынан көрөнгөт туттуктаакатын умнуман. Борный кислотаны бу холобра эсетегөл сүбөкүле, онна бу помидор наха билүүлер, олеген бу маннык мак бор олаңгыт каянданы кенерге кутан берен кетен умнуман. Аны таханан сүбөкүлега биле маннык аха хадара маннык хрустяще, онна тух минитен бердин деңге биһиги туз кутан беректаакпыт растворон оромбут. 1 столовая ложканы биһиги туохка 10 литр уга буккуян бараммыт, онон ол сүбекиле хаянда ыстарабыт.
Сөйпетенник основной вопрос таге петтеттим, бердим. Биһи университет быт хастын университетте биһи өсөтөгөлетебин биһи сылай арасада олордобут. Уонна бу апрелиттан уже атыга тахарабыт. Баалыста сыанабытын ытыакпыт. Бу WhatsApp биһи бэйбит теплицалаахпыт, онна кэлэҥҥит бэйаҕат көрөн таланылагат арасадагатын. Арасада сибекки арас көрүнгө бар болуга, уонна оҕоро тахаттан эми бары основной оҕоро тастары барыта атыга тахыахтара, ону таханан клубника, земляника эми бу уже атыга тахарын эребит, ону таханан бу тапинабыр. Тапинабы билин 2 бөһөҥҥө атылыы турабыт. Клубника, земляника биһи билигин мэһэх бөһөн эми атыга бу расадата уже атыга тагыста. Палыста келин ылын. Экзотический деньги холобраттан бу тапинамбур декоративный кеннен ыттыбыт, уонна титонио ден себеккене оларда хыджабыт, кустарниковый курдуктугунан. Туха яблоня, уонна акация кустарниковайдар баллар, баалыста келен ылын, атыга эме тахарабыт, элбэхтер. Бәтін территориятер ихигер, онна теплица бар, әйіне кем бағара қайда бар ахардар. Так білігін пока бігі теплица бітігер тахара лекпет, ағату ихигер бәтер бағылар. Тұрғыра бұд, ол бұл марттайттан уже хағалан, бүтігер уже теплица атақамыд толыр. Атак основной атылағын апрелиттан барыға, онна бұл сынатын, онна туқпытын қанық үнәйелері атыга тахарар бытын баратын ытыак быт. Өссө төгөл билигин этебин, билигин биһиги бу клубника, земляника тытын сагалаан эребит, уонна тапинам бур атыга тагыста. Уоннагалар пока атыга тахар элекпит. Тахарыак быт. Ону таханан биһиги заявкалары кэтэһэбит, оптом кэленалар кытыгар эми ыҥырабыт барыбытын. Онна бу оголор, оскол оголорун баалыста 11 класс битерээчилер өйдөңүт, бу биһиги специальностьтер бытер кэлен үөрэнин, элбэх билигини ылын, онна үрдүк специалиста буган тахар кытыр ыҥырабын. Барыгытыр мактал.